Život žena u ruralnoj sredini nije lak. Svaka druga nezaposlena žena je sa sela, a samo njih 16% poseduje zemlju. U selu Stanišić kod Sombora nalazi se udruženje Dobra bašta. Udruženje okuplja žene sa idejom da im pomogne da poboljšaju svoje životne prilike. Žene u somborskoj Dobroj bašti bave se plasteničkom proizvodnjom, preradom i prodajom čeri paradajza gajenog po principima organske proizvodnje. Meni je to donelo jako puno u jačanju mog samopouzdanja, u mojoj većoj sigurnosti u životu, u mogućnosti da napravim neke proračune i rezove u životu, jer sam naučila da se isplati raditi na sebi. Žene u ovim područjima svi imaju velike bašte i baš iz tog razloga da bi iz tih bašta nešto doprinele finansijski u svoje porodice, da se naprave plastenici i da tu uzgajaju povrće i da zajedno nastupamo na tržištu. To je rasad koja treba da se stavi i to mislim da danas popodne još da popunim. Pa Dobra bašta je pokretač neke proizvodnje i jačanje nekih kapaciteta ovde u ovoj nekoj našoj mikrosredini. Možda još uvek nije dovoljno prepoznata kao inicijalna kapisla, ali mislim da će to nekako sve da se namesti i da dođe na svoje mesto. Glavni proizvod je dobar čeri, sušeni čeri paradajz u ulju. Može da se kupi sušeni paradajz, ali ne čeri paradajz. Znači, to niko ne proizvodi. Tu ide malo i ruzmarin i bosiljak, tako da je ukus fantastičan. Somborska Dobra bašta trenutno posjeduje mali kućni dehidrator, a da bi osnažio što veći broj žena, neophodno je unaprediti proizvodnju kupovinom profesionalne sušare. Svojom donacijom obezbeđujete kupovinu sušare i na taj način pomažete da žene okupljene oko Somborske Dobre bašte promene svoj život na bolje, da se osamostale i osnaže. Dobra bašta raste iz srca. Pa dok se ne proba, ništa ne znaš. Najgore je čekati. Znači, svaki pokušaj je bolji od sedenja i od čekanja.